Изенерге минны кирше сибдейтом. Мен бу көрігні пасшам хакас тілін үгірінчіткін ұлысқа кем шерше менің курстарыма. Сақчым шоқтапшам пілтістігейді. Амды. Но неме идерге керек күнің сай. Но неме идерге керек күнің сай. Ертен киже үгірінген немені, киже ирді үгірінген сөстеріні сағысқа кирерге. Көздімге, например, мен тоқысқа баршам. Алайба. Мен көрігіні көршем. Көріг видео. Мен көрігіні көршем. Алайба. Мен сибдейні исшем. Алайба. Хакас тілін үгірінчем. Күннің сай хакас тілін үгірінчем. Күннің сай каждый день. Күннің сай хакас тілін үгірінчем. Күннің сай ирді. Ирді вечером. Шершем хакас тіл курстарына. Күннің сай ирді шершем хакас тіл курстарына. Вот эти слова надо будет запомнить, заучить. Если что-то было непонятно, прокрутите заново. Всю ту лексику, которую я сейчас тут сказал на видео, на самом деле мы прошли уже. Просто вспомните. Я это видео записываю для того, чтобы лишний раз напомнить и развивать свои навыки изучения языка.